laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waliyyi salihin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala ma an'am. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah. أحييكم بتحية الإسلام تحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في جلستنا هذه وأن يجعلها خالصة لوجهه تعالى ونافعة لعباده ولدينه إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نريد أن نتذاكر في هذه الجلسة طائفة من آداب وحلية طالب العلم في حياته التي قدمها العلامة بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه النفيس حلية طالب العلم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا عن كل ما يسخطه ويأباه. Arayeti Allah subhanahu wa ta'ala en julene laɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ko raɓɓiɗi kon mi salmini on salminango islam, salminango julɗo onande siɓɓe muɗum julɓe. Aray den yiɗi ɓeydodirde jangidude ha joni ko wiyete kon mudarasa wa mudakara ko wonata hakkunde jangidoɓe e jannidoɓe, woni ɓeydodirgol findintingol, bimana mudhakara wana addugol jadid, la na'ti bi jadidin innama nudhakkiru bil mawjud. En etata ko ɗaɓɓugol addugol kesum ko waɗi mo towali alluwal ala ko waɗa adda kesum e islam, waɗi la yastanbitu talibul ilm. Kono noon si tawi no woduno mustanbat ko ɓullita winda wallinana lil umma, talibul ilm si yi'i ɗum hino wawi yaltinde ɗum weeɓitana umma on hadha min tadhkir bil mawjud lal ityan bil jadid. Andintingol ko wodano kon hino serte addugol kesum ko wodanoka, enen e wawata addude jadid fi din, ko waɗi al jadid yahtaju ila istinbatin wa jam'in wa tarjihin, hadha haqquhu ahlul ilm. Haqqe muɗum ko yimɓe gandal heerori. Kono nde ɗo deftere nde ɓe innata hilyatu talibil ilm, nde ɓeɗo karmo ko ɓeteɓe Bakir Abdullahi Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, nde ɓe windani talibaɓe maɓɓe ɓen khususan, ɓe windani talibaɓe umma islamiya on umuman, hinde laba wano karmo ko ɓe wiri e wuridaɓe ɓen harana attiɓe ɓen, andaka winduɗo wa mayre tawi hino mooɓi ko haton jinna kon fi hayati talibil ilm. E ngurnan ɗaɓɓowo gandal hara fi nafsihi, hakkunde makko e hoore makko, wa ma'a zumalaihi, e hakkunde makko e ɓe o jangidata ɓen, e hakkunde makko e ɓe o jangidata ɓen, e hakkunde makko e darsuji makko ɗin e ko nande muɗum. Andaka winduɗo e ngal ɗo damal ɓuri Cheikh Bakir Abdullahi Abu Zaidin rahimahullahu ta'ala. Hiɓe waɗi damal ngal wayda defter nden hino ɗetti dame 60 e jeego. Enen noon de yiɗi jangitude ka damal 60 e joɓangal. Hiɓe fuɗɗi go'o ɓenni wa min hilyati talibil ilm, no jeeya e cuɗari talibajo gandal ko hani yaarude o yaada e muɗum, woni go'o ka fuɗɗode ɓe makay koye jiyaɗo kala jangowo yo jaɓu gandal ko ibada, ko dewal, ko ɗum okkatamo wawde wakkilade. O anda himo e dewal, wano accirta noon kala ko o jaɓi ko dewal waɗɗingal mo o jaɓa annal ilma ibada. Ko ɗo ɓe fuɗɗori deftere nde. Ɓe jokkiri noon damal ha ɓe hewti ka damal 50 e jowaɓal, woni alhamis wa sittun. Ɓe maki yo talibajo on andu e nder ko ɗaɓɓata gandal kon wondema la ta'ifiyata
wala hizbiyata yuqadu alwala'u walbara'u alayha. Woyo ɗaɓɓowo gandal faamu wondema ala fedde, ala dental, ala mojobere nde tawata hino haana humanede jiwngal ngol e dandagol hara ko e dow mayre. Bimana jiwngal ngol kala jeyaɗo e mayre e rentagol rentina kala mo jeyaka e nden ɗon fedde. Ɗum ɗon laysa min al islami fi shay'in. ɓe addi konguɗi ɗin ka damal 6 e jowaɓal ko waɗande rakko mu on jantani ɗen kadi deftere nden ko fi talabatul ilmi on ɓay haray himɓe gasa hiɓe andi kono si neɗɗon wayri rewde muɗum hiɗɗay sabu ngal ɗo damal a innay hingal hiɗɗi e haqqille buy e talibaɓe hande wonɓe ɗaɓɓude gandal. Si tawi ngal heyɗiti no gasa wona sabu buy hootita ɓeyda ɗaɓɓitude ngal. ɓayri cheikh ibne Usaymin hino sharhani ɓe ndeɗo deftere hilyatu talibil ilm sarhu mo tawata on ɗon kadi ko bajjo e damal muɗum ngal. ɓayde gandi cheikh Usaymin iɓe okka wawude sharhude e faaminde e yanyude e moɓugol ko haton jinni moɓugol ko. ɓe makiyo en faamu wondema ta'ifa ma hizb alaka nder islam hara yuqadul wala'u wal bara'u alayha. ɗum ɗon alaka nder islam. ɓe maki kamɓe Bakir Abdullahi Abu Zayd ahlul islam yimɓe islamu ɓen laysa lahum ɓe ala kamɓe simatun alamande siwa al islamu wassalam. ko ɗiɗo ɗiɗi ɓe andira julɓe e kisal. diina maɓɓe kanko diina kisal, yimɓe diina kanko yimɓe hisuɓe. ko ɗum woni al islamu wassalam. wo fa ya talibal ilmi ko an yo ɗaɓɓowo gandal barakallahu fik yo Allah on waɗu barki e maɗa wa fi ilmika e gandal maɗa ngal. ɓe maki watlubil amala ɗaɓɓu kadi gollitirgol ko wonɗa jangude kon. waɗu ila Allahi ta'ala noddu yimɓe ɓen nattaɓe ka joomi men ala tariqati salafi e dow laawol yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen gila e sahabaɓe ɓen ha qurunul mufaddala wiyete tariqa. on andi tariqatu salaf ko shay'un wa ta'ifatun tusamma as-salafiyya shay'un akhar. ɓe woɗɗodiri few. laawol ɓeeɗongol hino waali. yimɓe goo no mooɓiɗa no wi'i ko ɓe ɓen kadi no ɗon. yer ko ɓe hawrondiri e maɓɓe o ɗum sella e maɓɓe. yer ko ɓe lundi e maɓɓe o inde nen potto e maɓɓe. ɓe ara feññinangol en ɗum ga. ɓe maki an talibajo wala takun wata wonu kharrajan bimana yaltowo wallajan naatowo fil jama'ate nder dente. hande hiɗay ngalɗa janngo hiɗay ngalɗa fa takhruju min as-sa'a ha yalta e yaajende nde wonɗa nden ilal qawalibi dayiqa yaha naatoya kowle ɗe tawata ko faaɗuɗe. fal islamu kulluhu laka jaddatun wa manhaj. wo islamu on o foppu makko wonandema ko tinnare e laawol. wal muslimuna jami'uhum humul jama'a. wo julɓe ɓen fof si ɓe tumbodiri ko ɓen wi'ete al jama'a wana fedde dental sinketeɗa wona jama'atul muslimin. ɗum ko ma famen ɗum ala ɗo fedde ka nder islam moɓotonde wonaɗa groupe hum dentum hara ko kun ɗon wonata jama'atul muslimin. hara mo woni ɗon himo e jama'a on mo yalti ɗon o yalti e jama'atal muslimin nden fedde alaka islam. ɓe maki ko julɓe ɓen fof si ɓe tumbodiri ko ɓen woni aljama'a. wowa inna yadallahi ma aljama'a. cheikh Usaymin ara laɓɓinoyde ɗum no laaɓiri. ɓe maki fala ta'ifiyya. cheikh Bakir ɓe maki ɗo ko mattunu maɓɓe wonɗen jangude taw. fala ta'ifiyata ɓe maki dental ala wala hizbiyya mojobere ala fil islami ka nder islam. jon noon kala ko dirna ko yehi e inde dental e mojobere islamu newna ɗum. wo wa'udhu bika wa u'iduka billahi. miɗo mooloma miɗo moolirama allahu on an tatasadda'a nde dartotoɗa saloɗa ɗum fatakuna wona nahaban baynal firaqi wippondirteɗo hakkunde feddeji ɗin wa tawa'if e dente ɗen wal madahibe e laawi albatila ɓoɓu ɗiɗi wal ahzaba e dente alghaliya towuɗe seeruɗe fi muɗum hara taqudu sultan alwala hara hiɗa fiɓa
doole jiwngal ngol wal bara'a e dandagol alayha e dow muɗum. Sen darti al wala'u wal bara ina jeya e usulu ahli sunna wal jama'a. Kono non ko heddi ko liman wa ala man. Ko hombo waɗante wala, ko hombo waɗante bara. Ɗum ɗon no hato jinni andugol. Ɗum waɗantake jama, ɗum waɗantake ta'ifa, ɗum waɗantake hizb. ɗum ɗon ko lil kitabi wa sunna waɗante. Wo fakun taliba ilmi wonu ɗaɓɓowo gandal alal jaadda e dow tinnare. Taquful asara jokka batteji yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen. Wa tattabi'u sunana jokka sunnaji ɗi. Tad'u nodda ila Allahi ala basiratin. Nodda faade ka jomi meɗen e dow ko laaɓamma. Ara arifan hiɗa andi kadi irriti li ahli l-fadli fadlahum. Andi tana jom ɓural en ɓure maɓɓe. Wa sabiqatahum e attande maɓɓe nden e nder huunde nde. Ɓe tawɗa gaaɓen ka gandal e ka sunna e ka da'awa. Andi tanaɓe ko ɓe attima gaa kon. Hara a tawali ɓe gaa faamina hiɗa ɓuri ɓe gaa. Ɗum hino jeeya ko hana wattanede hakkil. Wa innal hizbiyata ko wiyete dente. Zatul masarat jomiraɗum calɗi wal qawalib e kowle woni kowoy. Wo al mustahdasa ɗindi tawta ko sincaɗi allati lam ya'adaha salafu andano ɗum min a'zamil awaiqi. Hande ɗum hino jeeya ko ɓuri mawnude e sakkiɗi ɗin anil ilmi ga e gandal. Ala ko sakki hande talibaɓe ɓen ga e heɓugol gandal ngal no ɓe haningal heɓirde noon sina jiwngal ngol ɗe dente e koye mojo boy. Watta afrique e sendinirgol ani jama'a ga e dental julɓe ɓen. Fakkam aw hanat no foti ɗe dente ko ɗe lo'ini hablal ittihad ɓoggol pottal al islamiyankowal ngal. Wa ghashiyati hippi al muslimina julɓe ɓen bi sababi ha sabu ɗum al ghawashi hippayɗi. Ɓe maki fahdar rento rahimakallah yo Allah hon yurmema an talibajo ahzaban feddeji wa tawa'ifa e dente ma ɗum dente wa tawa'ifa e feddeji tafa ta'ifuha yimɓe muɗum woni kañum yimɓe mojoɓe rento ɗen wa najama wo ɓantike bi sharri bone on najimu ha hoodere muɗum fama hiya illa kalmiyazib wo ɗum ɗon hino wayi wa fooseji ɗum wiyete miyazib aw kalmayazib woni fooseji tajma'ul ma'a kadaran ka ndiyam moɓoto hara ko tunuɗan wa tufarriquhu ɗum ɗon saaka ndiyam ɗan hadaran ni tum woni ka moɓata ndiyam feƴƴina ɗan kono hara landaki ndiyam moɓotoɗan ɗon. Wo illa man rahimahu rabbuk si wona on mo joomi ma yurma si naati ɗon ko non wa'ata naatay ko kadaran yalta ko hadaran. Ɓe maki fasara ala misli ma kana alayhi nabi si tawi non joomi men yurmini talibajo on o etoto yahude e laawol ngol nelaaɗo on wonno e muɗum ngol wa ashabuhu radiyallahu anhum e sahabaɓe maɓɓe ɓengol wonno ngol e muɗum. Qala ibnul qayyim cheikh bakir abdullah abu zayd ko ɓe waɗani ngal ɗo damal ko firtugol ɓe nde ɗo hunde ngol konngol imam ibnul qayyim ɗo ngol ɓe maki ka ilamul muwaqqi'in tawi hiɓe konta ahlal ubudiyya ko homɓe woni rewayɓe joomi men ɓen ka dow leydi. Ɓe maki no woodi ubudiyatun amma no woodi ubudiyatun khassa. Ɓe maki ubudiyatul khassa ko kafira dewal heeringal no raɓɓiɗi ha ɓurti e jiyaɗon moƴƴa e makko. Imam ibnul qayyim hiɓe konta ahlal ubudiyya ɓe maki al alamatu thaniya alamande ɓen rewayɓe joomi meɗen qawluhu walam yansibu aw walam yunsabu ila ismin. Ahlul ubudiyya al amma ɓe dambake e fedde ɓe dambake e mojoɓere ɓe dambake e dental kamɓe ko honno ɓe wa'i ay lam yastahiru bismin yu'rafuna bihi ɓe andiraka taw inde nde ɓe lolliri nde ɓe notorto nde ɓe andira indan nasi ka yimɓe ɓe minal asma'i morde inɗe allati ɗen nde tawta sarata a alaman ɗe woni alamande li ahli tariqi wonande yimɓe laawol. Wowa aydan ɓen ɗon yimɓe ahlul ubudiyya fa innahum lam yataqayyadu bi amalin wahidin ɓe jokkata gollal gotal ka islam yajri alayhim ismuhu hara inde ngal ɗon gollal tabitay e dow maɓɓe ɓe andirengal. Wano misal sa wi maçon sa wi menuisier
masonjo ma patako ɗo ko golle ala wo noddamo fi moƴƴingol baafe e dande o eto ɓay kanko golle makko ɗen ko ɗatum e nder golleji métier ji wodaɗi ɗi wonon ahlul ubudiya al amma kamɓe ɓe ala ɗum ka nder islam ko ɗatum ɓe wawi ɗa ɓe wawata ko ɗatum ɓe gollirta ɗa ɓe gollirta kamɓe ɓe ala ɗum wo ɓen ɗon ɓe andiraka inde wotere nde tawta fa yu'rafuna bihi duna gayrihi hara ko nden ɗon tum ɓe andira ɓe wawi ɓe wawa heddinde min al amali morde golleji islam ɓe maki fa inna hadihi wonugol julɗo gollowo noone goto e golleji ɗuɗuɗi ɗum ɗon ko aafa ko ellano fil ubudiya ka dewal wa hiya ubudiyatun muqayyada ko dewal dottangal no siko ɗa miɗo wawi siko ɗa mi wawata awale fof ko dewal dewe ɗen fof ɗa hande wawde etade yer ko wawɗa fof waɗade wowa ammal ubudiyatul mutlaqa ko ɗo noon julɗo hani etade wonde amma dewal wellita ngangal fala yu'rafu sahibuha jommum andirtake bismin muayyanin inde toɗɗande min ma'ani asma'iha immorde firoji inde muɗum nden fa innahu oɗo mo tawata ko zu ubudiyya mutlaqa mujibun li da'iha ko nototoɗo nodduɗo mo on ala ikhtilafi anwa'iha e kala ko ubudiyya firti e noneji kala no lutondiri falahu ma'a kulli ahli ubudiyyatin nasib himo wondi e kala yimɓe islam jogiiɓe dewe himo mari geɓal ngal o gollondirta e ɓen ɗon e ngal ɗon dewal himo mari ɗon nasib yadribu ma'ahum bi sahm o aray o tappida e maɓɓe ɗon geɓal fala yataqayyadu bismin wala ishara o tongorta dental o tongorta inde o tongorta sappande wala smin wana inde wala biziyin wana ɓornateri mbaadi wala tariqin wana lawol wad'i istilahi o ala kadi inde wallinande dotta e dow lawol ngol o woni e muɗum ngol bal in su'ila ko ɗo woni inde makko ni si o landama an sheykhihi ɓenni anta man sheykhuka onne qala rasulullah ɓe woni sheykhu suyuhi ka ɓay sheykhu ma ko jannowo ko nelaɗo ɓuri wawde jannude kamɓe janni jon ubudiyya al mutlaqa so landama an sheykhihi o wi'ay ko ar rasul wa an tariqihi so landama ko laawol hongol wonɗon yaarude onon e kaadina o innay al ittiba ko jokkugol ko nelaɗo ngaddi kon wa an khirqatihi so landama ko ɓornateri hondi marɗon ndi andire ɗon o inna libasu taqwa ko conci kulol jawmi meɗen ko ɗimmi mari ɓornaɗi wa an madhabihi so landama madhabu mon ko honɗum ko hanafi ka ko maliki ka ko shafi ka ko hanbali ka ko zahiri ka ko zaidi o inna ɗum fo mi ala ɗum madhabi tahkimu sunna ko gollitirgol sunna kala ka weɓitani on andi oɗo hadha laysa muqayyadan innama huwa mutlaq wa an maqsadihi si o landama ko honɗum faandiɗa e ko wonɗa yangade wa matlabihi ko honɗum ɗaɓɓuɗa heɓugol e ki yangima qala wiya yuriduna wajha ko jomi men tun mi ɗaɓɓi o weltano langi ɗum wa an ribatihi wa an khankahu si o landama ko honto werata ko honto werneteɗa o inna fi buyutin adina allahu an turfa taw tippi wo ko honto faala ɗum weerude ka julirde sinde hetti ko ɗon woni baytul da'iya bal huwa baytul muslim aslan khasatan baytul da'iya ka werata ɗon ka tabitata ɗon kaka julirɗe fi buyutin adina allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal ɓe woni rijalun la tulhihim ma pintaɓe tijaratun julankaku wala bay'un wana ngeygu an dhikrillahi wa iqami ssalah wa ita'i zakah ɓeeɗo ko ɗum ɗo woni alhaali maɓɓe woosi o landama an nasabihi ko honto dambiɗa o gandi fewndo ɗo ɗum no lorrude yimɓe dambe maɗen sellah bimana an ko a neɗɗo rundejo an ko a maccuɗo an ko a pullo an ko a dimo ɗum no soñji yimɓe hande hay janngoɓe julɓe ɓen no hani yaltude ɗum umuman janngoɓe sunna ɓen no hani yaltude ɗum hususan ko adi na ko heɓata baraji na ko heɓata bakkatu wonon neɗɗo jon ubudiyya mutlaqa so landama an nasabihi wano kame en kon helayaɓe
ka ko mama wondeɓe ka ko mama abusa ka ko mama ɗum andi ɗum no wote cuuɗi ɗen kadi on mama wonde mama abusa mama sale mama wondi ɗum fof no woodi ko tawata haray no ton ko ɓe hollata an ko a mama salejo hi aha ɗum fof ala nafoore ɗum si yimɓe sunna sortake ɗum haray ɓe sortake ko ɓe hani sortade sa wiyama maccuɗo hay sa wiyaka maccuɗo bal ala darajatin lil abdi inda Allah an yakuna abdan lillah ɗum ɗa ko woleteɗa ko neɗɗo no hani sortade ɗin jiwngal ngol ɗum si o landama nasabuhu an koye asko hongo jeeyaɗa o inna abil islam la abali siwahu min kami damboto ɗon hara ko ɗon mi jeeya kaka islamu mi ala dambe ɓuri ɗen kombo mari dambe ɓuri ɗen nasabu kamaza al islam ala kadi ka dambotoɗa hisa ɓuri ɗon wo ida ftakharu bi qaysin aw tamimin si yimɓe ɓe mantori ɓeɗo min ko ɗami mari kami dambo wo an makkalihi wa mashrabihi si o landama an no jokkirɗani ko honto onɗa heɓude ko ñaama ko honto onɗa heɓude ko yara ko honno heɓirta ko ñawdora ɓay yimɓe kadi ko ɗum ma pini ɗum ɓuyi ko ɗum ma pini ɗum sa jokki ɗum ko honno ñamirta ko honno yarirta ɓe ngure nden nene ma en baba en ma en ɗiɗo si tawi hay so jokki ɗum ɗon ko yer ko joom men hoddirani mo hendotoy ɗum hay fu so wawa ɗum accitay ɗo janngugol ɗaɓɓa ko ñaame ɗaɓɓa ɗum ha maya hara ñamali ha ruɗa a janngani kono a janngata ha maya ron ka heɓude ganga ɗon jaɓatake on andi hoddi gaɓɓi mana arkise koko dotta si neɗɗo on andi ɗum o waway naɓidude awa wosi o landama ko honɗum ñamata ko honɗum yarata woni sahibul ubudi al mutlaqa qala wi ay malaka walaha ɗon tertoɗon ta natuɗo nomi wurirta ta natuɗon malaka walaha ta natu e ɗum ma'aha hida'uha wa siqa'uha miɗo waywa ngeloba fiya fowto miɗo tagida e paɗe an ɗen miɗo waɗana sasahun ka reedu an komi yarira arkisi an ko jomi an jogi ɗum taridul ma'a wa tara shajara hatta talqa rabbaha jokkay jolay ndiyan yara ñaama leɗɗe jokkira noon jokka golle joomi muɗum ha fotta e joomi muɗum ko ɗum woni alhaali julɗo adda'iya mo tawata ibadatuhu ko mutlaqa wowa hasrata nin se oɗo talibajo mo jaɓali ɗum wo taqbil umra wan saraman wo gurdan ɗan no gasude ɗan ɓeɓude wa sa'atuhu bayna dullil ajizi wal kasal wo waktuji makko ɗin no feƴƴa hakkunde jasere ronkere e ngaamelo wowal qawmu yimɓe ɓen ada akhadhu darban najati wo yimɓe ɓen kañum wakkiliɓe ɓen hendike laawol geɓal tonare waqad saru ila al matlabi al a'la ala mahalin tinniɓe ɓen yaari doy ɓe hewti hande nokku towuɗo harale ko doy ɓe yaari ɗon a yawiti tum kadi ñande wo ñande si heɓike seeɗa si ɗin juuti ñande goo a tawoya heɓike ala mahalin tawa heɓike tumma qala on say cheikh bakir abdoulah abou zeyd ɓe maake ulaika maɗum imam ibnul qayyim ɓe maake ulaika zakhairullah haythu kanu wo ko ɓen woni ɓe joomi men mari ka dow leydi gaaɓe ko ɓen o waɗi ga zakhair wa zakhairul mulk awil malik ma yakhbau indahu wo marari lanɗo on zakhairul maliki ma yakhbau indahu ko lanɗo on mari e maral mu'um ɗum bonirtano wa yudakhiruhu limuhimmatihi si lanɗo mari hunde e ko jeyi kon haray ɗum ɗon himo hittini fiimu ko waɗi ndaare tun peeji ɗi marɗa an ko jeyɗa kon no woodi ko liɓirtani no woodi ko waɗata ka jiifa no woodi ko waɗata harana e jiifa ɗinno ho sa ndaari on no ɓuri hittude ka maɗa taway koko marɗa nokkugoo kon wo ɓeeɗo noon ko ɓeeɗo joomi men mari ka dow leydi ga fii golle makko ɗen wo wala yubdilhu li kulli ahadin wo joomi men naɓataɓen jonna ɓe kala wonɗo ɓe naatata e kala ko woni wa kadhalika zakhiratu rajul kono noon kadi marari gorko ko noon neɗɗo ma yudakhiruhu li hawaijihi wa muhimmatihi konko o maranta haajuji makko e ko hikke makko ko noon o marirta wa haula'i lamma kanu masturina anin nas ɓeeɗo noon wa'oɓe ni ashabul ubudiyya al mutlaqa ɓe wonata lolloɓe ɓe wonata andeteɓe ɓe wonata sappeteɓe ɓe wonay masturina anin nasi bi asbabihim
sabuji maɓɓe ɗin gayra mushari ilayhim ɓe wonata jopeteɓe mum wala mutamayizina bi rasmin ɓe sertirta e yimɓe ɓen alamande dunan nasi gani yimɓe ɓen wala muntasibina ɓe wonata dambiɓe ila smi tariqin e inde dental maɗum laawol aw madhabin ma faamu aw cheikhin ma karamokojo aw ziyin maɗum bornateri kanu bi manzilati zakhairi lmahbu'a ɓe wonay hande kadi nokku marandi ɓe wonata dambotoɓe hay e hunde ɗiɗo foppu majji ɓe maki wa haula'i abadul khalqi anil afat ɓeɗo ɓurata woɗɗade ko jomumen tagi kon nga e lorraji ɗin e faljereji ɗin wo fa innal afata afaji ɗin woni lorraji ɗin kulluha tahta rusum wo kala lorra ka talibajo fotti e muɗum haray himo fotti e ɗum sengo ley ko koyete arrusum wa taqayyudu biha woni shartiji wallinteɗi e dente wi'e kadi ko ma dottorenɗi en yaltata e majji wona e dogangol ɗum ko alda e janngugol lorra talibaɓe ɓurɓe ɗuɗude ko dottogol arrusum wa taqayyudu bi tilka arrusum wa luzumu turqi l istilahiya e waɗɗinagol laawi sincaɗi moƴƴinaɗi wal awda al mutadawila al haditha e jokkugol piiji wallinaɗi wonaɗi jaaɓodireede e dow leydi ɗin heyɗituɗi wo hadihi hiya allati qata'at akthar al khalqi anillah wo ko ɗiɗo ɓuri sendude ɓurɓe ɗuɗude tagore joomi meɗen nden sendidiri ɓe joomi meɗen pottini ɓe ko joomi men faala kon wa hum tawile kamɓe kadi la yash'uruna ɓe so'aɓe pottikegoy wo wala ajabu ko hawni kon anna ahlaha yimɓe ɗum ɗo humul ma'rufuna bi talab yimɓe wonaɓe pottinede ɗo ɓen sa darti yaasi taway ko ɓen andira inneɗe jangoɓe taalibaɓe ɓen wal irada ko ɓen kadi andira fandunde moƴƴere wa sayri ila llah ko ɓen kadi woni andiraɓe yahugol naɓa yimɓe ɓen ka joomi men wa hum illa alwahid ba'da alwahid si a darti noon ɓen ɗon sa tumminiri temedere fof e maɓɓe a taway ko gooto ittata ton e nder temedere fof kadi yaltina gooto sina gooto e nder maɓɓe a taway ko kamɓe woni almaqtu'una anillah kamɓe woni sendaɓe ɓisa hakkunde mum e joomi muɗum bi tilka rusum wal quyud ɓen ɓe tawta hiɓe andira talabatul ilm hiɓe andira assayru ila llah hiɓe andira bil iradati hiɓe andira ko ɓen ɗon jokkitata tawa sa moɓidiriɓe ko wahidun ba'da wahid woni hisuɗo heddiɓe fof a taway ko maqtu'una anillah hara ko hittiɓe kadi ko joomi men hippiɓe kon e mu'um ko birrusum wal quyud ko ɗen dente wallinaɗe e shartiji ɗen dente wallinaɗe wo waqad su'ila ba'dul a'immati anis sunna wo yoga karmo koɓe landama kon woni sunna wa qala ɓe maki ma lasmu lahu siwa sunna wo si a landama ko honɗum woni sunna wo ko kala ko ala inde siwana sunna ɗum woni sunna sika ka konngol sika ka gollal ko woni sunna ko kala ko sellata innugol siwana inde sunna o kala ko jonna inde ko wana inde sunna haray ɗum ɗon wontata sunna ko ma lasmu lahu illa as-sunna huwa as-sunna wo ya'ni anna ahla sunna wo yimɓe sunna ɓen laysa lahum ismun yansibuna ilayhi siwaha wo yimɓe sunna ɓen ɓe ala inde nde ɓe damboto e muɗum siwana sunna o ko ɗum siko ahlu sunna wal jama'a woni ko ɓe andira alal itlaq ko heddi kon fof ko ɓeydugol serkitugol tun e nder huunde nde kono ko ɓe andira kon ko ahlu sunna wal jama'a wo famina nasi no yimɓe ɓen man yataqayyadu bi libasi gayrihi on mono doktoro conciɗi o jeeya noon jon noon almutashabbi'u bima lam yu'ta ka labisi thawbay zurin neɗɗo si ɓorni ke conciɗi jeeya famini ko kanko jeyɗi ñande goo tun o wirtortoɗi aw bil julusu ma ɗum o doktoro jooɗagol fi makanin la yajlisu fi gayrihi o ɗaɓɓa nokku ka o jooɗoto hara o jooɗata ko siwana ɗon jooɗata ko ɗon kadi siwana kanko aw masiya ma o doktoro yaadu la yamshi gayraha o yaata siwana ndun ɗon yaadu e yaadu makko ndun yaasi hara mo mari no heerori
aw bi ziyin ma ɗum o suɓo ɓornateri noone wa hay'a e mbaadi la yahruju anhuma hara o sertata e ɗum ɗon. ɗum ɗo ɗen anndi ahlu turu no anndira alamandeji ɗi ɓe andirte. yimɓe no woodi, yimɓe fof no woodi alamande hum yaati kumɓe feeñinorto, a yi'ay ɓe tun wi'a ko kamɓe ni. ɗum ɗo sina ko iwre nelaaɗo kon hara nelaaɗo mbaadinori ko groupe wontata. ma ɗum o terto ɗum aw ibada o andinoro dewal mo ayyana dottangal la yata'abbadu bi ghayriha o tinnorta o rewira joomi men si wana ngal ɗon dewal. wa in kanata a'la minha hay si tawi no woodi dewal ɓurgal ngal ɗon towde hara o yahanta ngal ɗon ko ngal o woowi ngal ɗum. aw cheikhin ma ɗum o ɓatto karamokojo mo ayyanin toɗɗaɗo hara la yaltafitu ila ghayrihi o yeƴƴitata ko humpaka o jannganta o heɗanta ko ndaaranta si wona on ɗum hara ko on ɗon o yondinori. wa in kana aqrabu ila llahi wa rasulihi minhu hay si tawi no woodi karamokojo ɓurɗo on ɗon ɓattade ka joomi men ɓattade sunna nelaɗon e diima on ɗon talibajo on doctoro yondinoro on ɗon tum. ɓe wi no jeeya e sakkaɓe ɓen yahugol ka joomi men ɓeeɗo. wo fa haula'i ɓe maaki ɓeeɗo kulluhum ɓe foppu maɓɓe mahjubun ko ɓe wirnaɓe gila ɗo ani zuhru ga e tonagol tonoro bil matlub ko ɓe ɗaɓɓirako al ala ko ɓuri towude kon masduduna ko ɓe sakkaɓe anhu ga e ko ɓe yaltani kon qad qayyadatuhum tongiɓe al awaid woni aadaji ɗin war rusum e shartiji dente ɗen wal awda e nokkeli ɗin wal istilahat e pottanɗe konguɗi ɗin an tajridil mutaba'a ɗum ɗo pottiniɓe ga e telɗorgol jokkugol ko nelaɗo ngaddi kon e dow ko sahabaɓe wonno e muɗum kon fa adhaw ɓe wattiniɓe weeti anhu ga e muɗum bi ma'zalin ko ɓe pottitiɓe wa manzilatuhum werde maɓɓe nde min he on ɗon nokku aba'adu ɓuri pottitade manzilin hoɗirde tipporde wonande ɗaɓɓowo gandal bimana talibajo hana tippade werde ka ɓeeɗo weeri ɗon o wi'a kadi himo faala heɓude gandal attaqayyudu bir rusum wal awaid no jeeya ko talibajo attoto pottitade. wo fatara ayyay ahadahum goto e maɓɓe yata'abbadu bir riyada yoga e maɓɓe ko ɓattorto joomi men rewiramo ko eltagol wal khalwa e weddagol wa tafrihul qalb e hettugol ɓernde muɗum nde ala goɗɗungo. ɓeeɗo ɓe tawata ɓe suɓike e nder dewe ɗen ɗum ɗo no jeeya e nooneji dewe kono ɓe ɗetti dewe ɗen fof ɓe waɗi ɗo tum ɓe wi ko khalwa e dhikr e azkar tum ɓe waɗata ɓe ala dewal siwana ɗum. ɓeeɗo wa ba'dal ilmi maɗum wa ya'uddul ilma o jogiiɗo nguuɗo faamu o konta e gandal qaati allahu anit tariq o wiya simi wi mi yahay janngugol ɗum ɗon ittaylan e khushu momi faala heɓude on ɗum ɗon ittaylan e khalwa momi watta on ɗum ɗo ittaylan e azkaruji andi oɗo sendi dina. fa ida dhukira lahu almuwalatu fillahi walmu'adatu fihi so innama wattu hakkilde ta jiwnan goɓɓe jiwnan goonga qur'ana e sunna wal amru bil ma'ruf immo ka wonɗa ɗon yalta yamira moƴƴere nden haɗa e ko boni kon adda dhalika fudulan wa sharran oyna ɗum tardinay min nami fewnata yimɓe ɓen accumi eto taw fi am min feewa taw andi ɗum ɗo fof ko bimana ko noneji geɓe sendugol dewe ɗen wo wa idha ra'aw baynahum man yaqumu bi dhalika ɓeeɗo wawɓe ni si ɓe immi darotoɗo janna ɓe yi darotoɗo janna nodda yamira haɗa akhrajuhu min baynihim ɓennayi oɗo jeyaka yamen gila ɗo hande kadi ɓay o yalti e ko menen men woni wadde kon kamen woni ɗo ka jama amen. ɗum ɗo noon ko misal ɓe addi dente heddiɗe moɓodirɗe fof e dow rusumuji sartiji mu'um hiɓe naadira goɗɗo timmingol mo sartiji ɗin jaɓugol ɗum hiɓe yaltinira mo lundagol sartiji ɗi ɓe wallini ɗin hay si ɗi ala ka qur'ana ɗi ala ka sunna ɓenna yo yalto jeyaka e maɓɓe wa addawhu gayran alayhim ɓe kontamo janano e maɓɓe ɓenna so ɓe accimo ton o bonnanayɓe. wo fa haula'i ɓeeɗo abadu nnas ko ɓe ɓuri woɗɗitade yimɓe ɓen anillahi gaye allahu on
wa in kanu aktara isharatan hay si tawi ko kamɓe ɓura jopede sappede kono ko ɓe pottitiɓe Allahu tabaraka wa ta'ala. Almuhimmu ngal ɗo damal 56 ka ndeɗo deftere hilyatu talibil ilm ka khitaman ko jangirɗen bindi maɓɓe ɗi ko fi waɗugol iltifatu nadar talabatul ilm yoɓe yiltito e deftere nden ɓay ko nde deftere sunna hiɓe waɗi dame molanaɗe labaɗe e nder mum gila ka jaɓugol gandal ko dewal e jaɓugol dewal ma heɓa annuye laaɓuɗo si o nafa ma heɓa dottorgol sunna nelaɗo on e muɗum e tawgol neɗɗo on o hulay joomi makko o gollitira e gandal ngal o jogoto needi e ko nandi e muɗum ɓe ari haa ɓe heɓi dame 56 o gandi piiji ɗin no ɗuuɗi ɓe wi noon ɗiɗo ɗi foppu majji ko ɗi cuɗaari talibul ilm ko ɗiɗo cuɗorto hara yiiɗomo wo haray no yeli wa'ude o makko ka o rewi wo haray o accay batte labaɗo mo wuuridi wo o battinay e makko ko nafata mo wiyete hilya o gandi si neɗɗo waɗi parfum uuruɗo ka coñci mum so okkoralima son wondi a nafitore sabu ko kaani luuɓatama lorrama haray ɗamari ɓurgol welgol takko makko ko noon talibul ilmi haani wa'ude talibul ilmi kañum so selli wonde talibul ilmi si a wondi e makko tun o jannuma a nafitoray o jannalima a nafitoray kanko wondugol e makko tun ko nafoore ɓeydare wonande wiyete hilya cheikh ibn usaymin noon ɓe maaki ɗo konngol ngol tawata talabatul ilm fof no haani wattande hakkille maggol ɓayri sikke wo ala fof hino jaɓi wuuridaɓe ɗo harano dambi e sunna ɓen e wiyaali dambi ɓe firagul mukhalifa li ahli sunna kal khawarij maɗum ka al ashaira e ko nande muɗum en ala wiide yaltuɓe maturidiya murji'a naɓen jaɓuɓe ɓen hande ko ɓe yimɓe sunna ka dow leydi ɗo ɓe jaɓi kadi hiɓe dambi e manhaju salaf hiɓe dambi e ngol laawol hiɓe jaɓi hiɓe andi cheikh mouhammad salih ibn usaymin kam maɓɓe kamɓe on na nokkugo ma woɓɓe goo wonɗen wolande hiɓe andi karamo kojo mo ɓe mari wo fewno cheikh ibn usaymin siko fiqhu din cheikh usaymin no ɓurori karamo ko maɓɓe siko ɓaawo maɓɓe kan on ɗon arti on ko imma o wona talibajo maɓɓe mubasharatan o heɓa ngal teddungal ma o wona talibajo cheikh usaymin ko waɗan nden o muqaddima ko wata neɗɗo faamu bonɗo cheikh usaymin no waɗi taliq labaɗo e konngol cheikh bakir abdoullahi abou zeydugol ka sharhugol hilya on ɗo kaɓe maaki ɗo ngol ɗo konngol noon hay cheikh amru oɗo salimbul idil hilali ɓe wingol konngol cheikh usaymin ɗo ngol wowlama ko neeɓi kono ngol weltinta ɗuuɗuɓe dambiɓe gandal tawi jiwganayi mere andi ɗum no woni dambo e gandal hara jiwganayi mere harana gandal ngal jiwganta hongol woni ngol konngol cheikh usaymin ɓe maaki wo kaala ay almuallif wo winduɓe ɓen ka wi'uno en ɓaawoto wala takun an talibajo wata wonu kharrajan yaltowo wallajan naatowo fil jama'ata hakkunde dente fatakhruja ha yalta min as-sa'a immorde yaajende ila al-qawalibi dayiqa yaha e kolomboje faaɗuɗe kowle faaɗuɗe ɓe maaki fal islamu kulluhu laka jaddatun wa manhaj islamu on fof ko boowal maɗa ko laawol maɗa ta faaɗinan hoore ma ka yaajamba cheikh usaymin ɓe maaki ka sharhu oɗo kalima yaqulu inna ba'da an-nas wo yoga e yimɓe yakunu hino laato wallajan naatayɗo ɗa hande kharrajan yaltowo ɗa jango hara ko talabatul ilm hara ɓe jinda hakkunde karamokoɓe groupe aji karamokoje duɗoy karamokoɓe hara hande ko ɗa jango ko ɗa faɗɗi jango ko ɗa hande ɓayɗen wondi ko a giɗo simi iwima kama ko en gaño sen weldi ko a giɗo sen haaɓi ko e gaño ɗum ɗo cheikh usaymin ɓe maki no woodi waɗoɓe ɗum
wo baynama tajiduhu ɗon tun tawamo wawɗo ni o mun damman hande himo baki ila qawmin faade yimɓe aw fi'atin ma fedde alyawma hande tajiduhu tawamo kharijan minha o yalti e ɓen ɗon o yalti e groupe ɗon o yalti e ngal duɗal ɗon o yalti e ɓen ɗon yimɓe wa walijan o naatoyi kadi fi jihatin ukhra e duɗal gongal goo kadi ɗum ɗo ko talabatul ilmi wona wolanede ɗum ɗo no anda no wuura kadi no renta fewndo ɗo ni wa hadha mudayi'atun lil waqt oɗo ko yeeɓo waktu ni fay si tawi o aray ka o karamokojo ɗo no jangede wona ɗo lewru lebbi ɗiɗi o taw deftere no fuɗɗa o jangide maɓɓe haa ɗon nde gasali o yalti ɗon o yehi e goɗɗo goo kadi o tawa wonde no fuɗɗa ma wonde fuɗɗa ɗon yeeso makko o iwi ɗon nde gasali o waktu ɗo fof ko honɗum o jangi ko andi jangi himo fuɗɗi nde gasali himo tawti fuɗɗande himo gayniti fuɗɗande ko ni tun o jokkirta ɗum ɗo ko yeɓugol waktu makko ni wowa dalil ɗum kadi ko tinninay ɗum ala anna al insana neɗɗanke on laysa lahu qa'ida oɗo neɗɗo wawɗo ni oɗo ala doosal yabni alayha hayatahu o ala kaw mahi gurdam makko koko fewndi wo o jokki julɗo noon tentini talibul ilm yuqa'idu qa'idatan yabni alayha hayatahu o mahay hunde faandunde o wallinade o ɗetta gurdam makko ɗan o fawa e hendagol nden ɗon hunde hara dawal makko kirndol makko ko nden hunde lahu qa'ida yabni ala hadhihi alqa'ida hayatahu sina ɗum la yuflih o heɓata ko ɗaɓɓata ko cheikh Usaymin ɓe maaki cheikh Bakir Abdullah Abu Zayd ka maakira almuslimuna jami'uhum ɗonon ko ɗum ɗo ɓe wi'i welanda hande talabatul ilmi nanugol naa fi jaɓugol illa man rahima rabbi cheikh Bakir ɓe maaki almuslimuna julɓe ɓen jami'uhum ɓe foppu maɓɓe si tumbondirama humul jama'a ko ɓen woni aljama'a wa inna yadallahi jungo allahu ngon ma aljama'a no wondi e jama julɓe ɓe ɓe maaki fala ta'ifiya fedde ala wala hizbiya dental ala fil islam sella waɗugol sincugol ga ɗum bal sikon yajibu no waɗɗi an nakuna nde en foppu woneten cheikh Usaymin ɓe maaki bal yajibu no waɗɗi an nakuna nde woneten ummatan dental wahidatan gotal pat kon nden jangande firen ko kala talibajo sikkito yiiɗo yo ɗaɓɓu sharhu hilyati talibil ilmi on o ndaara konnguli cheikh Bakir ɗin o ndaara sharhu cheikh Usaymin on o tumminira o landito noon si tawi karamoko makko no ɓuri ɓeeɗo faamude nde hunde koyete manhaju on sabu ko ɗum ɗo tampini julɓe ɓen hannde woni ko ittihadul hadaf wal ikhtilafu fil manhaj summa hadha shay'un la yu'athiru fil haya mandito ɗen ittihadul hadaf ma al ikhtilafi fil manhaj هذا لا ينبغي أن يؤثر في الحياة ولا في العمل كون نفعل أن هون نفعل تحقيق العبودية لله أن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله كون نفعل هي أن كان هون نفعل كون من كان كون مفعل كو دوانغال هيرا نو جومي مئن كونغول ما كونغول تابتانغول ونا دو أجوني كو هونتو رewete rewrayɗo ka rewrayɗa min de miɗo yiise rewiɗo en yolt e ɗum timmoye oɗa si wi a min miɗo tanjini se rewiɗo ko ɗo ɓurata yawde timminde ɗum awa joni an rewani en ɗon mi rewana en ɗo oɗa wiya acce min mi rewana en ɗo joni ɓayri faandunde men nden ko tahqiqul ubudiyatu lillah koye joomi men rewe wa an yakuna dinu kulluhu lillah koye dina kan tabitan joomi men wa an takuna kalimatullahi hiya al-ulya kongol joomi men wona dow joni ɓay hadafu men on ko gooto manhaju men on no wawi sertude fi timmingol nden hunde hara en haɓali kono so wi ikhtilafu l-manhaj yusabbibu tafarruq hada galat no ko faljere ni cheikh Usaymin yewti ɗum ko ɗum si cheikh Usaymin ɓe maaki ɗo kongol ngol tawta kamɓe suusi wolde ɗum enen en eggaygol en suusay noon eggugol ngol ɓayri liwndu ko nela ko liwtugol wona muytugol liwndu ko nela koye liwtu liɓa
ndu nelaka si ndu liwtiyo ndu muytor si ndu muyti dow ton aray ndu tooñi cheikh Useymin ɓe maake bal si koni yajibu no waɗɗi an nakuna nde woneten ummatan dental wahidatan gootal en fof wa in ihtalafna fi ra'yi hay se lurri e faamuji ɓe maake amma cheikh Useymin ɓe maake amma no si tawi ko faala ɗen an nakuna ko nde woneten ahzaban dente hada ihwani wiyen oɗo ko dental ihwanul muslimin ɓen ko sunna faandi ko ɗum ɓe faala tabintinde yani min ihwanil muslimin wiyen wa hada salafi cheikh Useymin ɓe maaki oɗo kadi wi'a kanko naaw ihwani ko o salafi oɗo ko sunna faala ñinnude ko ɗum faala tabintinde wa hada tablighi oɗo koye jama tablighi jeya on kadi ko sunna faandi ko ɗum o faala tabintinde ɗe inɗe ɗo fof ko honɗum woni sabuɗe faandunde men nden ko wootere anda saɗen faamude goy o cheikh Useymin goye landi enen en liwtu tun yedduɗo wono yawka sharhu hilyati talibil ilm ka damal 60 e jowa ɓangal ɓe maakinde ɓe oɗa wonata ihwanul muslimin o jogo nde inde imo faandi sunna mo faala wallude sunna oɗa wona tablighi on no faala sunna no faandi sembingol sunna oɗa wona salafi mo faala sunna mo faandi sellingol sunna cheikh Useymin ɓe maaki ɗum ɗo wa hadha la yajuzu ɗo e liwtu tun ko kamɓe aawi yarne haa ɓenni la yajuz ɓe maaki faandiɓe huunde wootere ɓen fof ko sunna faandi ɓe haana wadde inɗe sendayɗe hakkunde maɓɓe cheikh Useymin ɓe maaki wa hadha la yajuz yedduɗo yo ɗaɓɓoya jang ɓe maaki alwajibu ko waɗɗi ko anna kulla hadihi l asma woɗeɗo inde ɗe foppu majje yanbaghi hino haanani en an tazula nde itteten no haani ka itten ɗe inde fuu hada ihwani hada tablighi hada salafi ɗum no haani pottade to cheikh Useymin ɓe maaki wa takuna ummatun wahida wonta hande kadi dental gootal pet wa hizban e fedde wahidan wootere ala a'da'ina on say waawen daranade ayɓe meɗen haɓoɓe sunna ɓe koye pecce honɗum gaynata ɓe maaki ɗum no haani iwde ko waɗi ɓe wiyata ɓen ihwanul muslimin so jooɗodi ɓe taway ko ɓe faala koye sunna tabitu koye sunna sembu sa jooɗode tablighi a taway ko ɓe faala koye sunna tabitu koye sunna sembu yaara yeeso salafijo on son jooɗodi ko ɗum waynnata himo faala koye sunna sembu koye sunna tabitu cheikh Useymin ɓe maaki jooni awaɗe inɗe ɗo ɗe landaki ɓay hadafu on woni gootum awa hande kadi ihtilafuna fil manhaj haɗata en wonen e bimana jama'a wahida ɓay hadafu on ko gooto ko wallugol qur'ana e sunna awa jooni ɗen haani ittude inɗe ɗen wonen huunde wootere doganen huunde nde faala ɗen ɓen ko ɗum si cheikh Salim bun Idil Hilali ɓe waɗi taaliq seeɗa joni e dow konngol cheikh Useymin ngol ɗo ka cheikh Useymin ɓe maakiɗa amma si en woni feddeji oɗa ko ihwani oɗa ko tablighi oɗa ko salafi hada la yajuz cheikh Salim bun Idil Hilali ɓe maaki hada al kalam ngol ɗo konngol iwrugol e cheikh Ibnu Useymin qad la yurdi kathiran min annasi al yawma ngol ɗo welata ɗuuɗuɓe yimɓe ɓen hande ngol ɗo si woɓɓe nani ngool hande ɓe eɓɓay asude ngay ka ɓe surra ngol awale ngol surratako ngol wowlanoma ngol windama ngol egginte kadi ngol yalta ngol yi'a yaasi nange ngol yi'a nange ngol haani yiwde nange ngol liilo wono konnguɗi heddiɗi woni liilorade yi'e jaka hada fo si woni gootum inde ɗen no haana ittede si ɗe woni ɗolle ɗe haana sendude ɓay hada fon ko gooto ɓe maaki noon ngol ɗo konngol hande e cheikh Useymin ngol ɗo si nanama hande weltinta buy walakinnahu l qawlu l haqqu noon kono noon ko ngol ɗo woni gonga goy
fama fa'idatul musammayat ɗo ko cheikh salim bonidil hilali landi womiɗo lando ko non nafoore ɗe inɗe oɗo ko ihwani oɗo ko tablighi oɗo ko salafi on non nafoore inde ɗen nafoore ɗen inde ɗen ko non nafoore ɗe inɗe ɗo wo inin tafata an ha sifatu ko honnun ɗeɗo inɗe nafata si tawi sifaji inɗe ɗen iwi e jommu'um ɓayri ihwanul muslimin hadafu innugol ɓe ihwanul muslimina si ɗen andi tariha mu'um ko etagol julɓe ɓen fopp wona ihwa innamal mu'minuna ihwatum ko oɗo aya ɓe faala firtirde gurdan aduna ɗan ɗenna kala wiwɗo la ilaha illallahu muhammadun rasulullah jommi wi innamal mu'minuna ihwa si tawino e maɓɓe jogiiɗo faljere fa aslihu bayna akhawaykum ndaare no moƴƴintinira noon mo faljere nde watton mo hakkunde moɗon wonen ihwanul muslimina o yi ko ɓe faala ko joni noon si tawi ɓeeɗo faalaɓe yo fof wonu gootum si tawi ko ɓe woni dogande kon ko sendugol julɓe ɓen haray nde inde ko on ɗum nafata e maɓɓe fama fa'idatul musammayat ko on ɗum inde ɗen nafata inin tafata anha sifat si sifaji ɗin iwi ko on ɗum inde ɗen nafata hay fus ɗum ma jaɓen ɗum ko wanno noon kadi si en darti tabligh jama'atu tabligh si en darti hara ɗen andi tariha fuɗɗagol ɓe ngol Muhammad Ilyas al-Kandahle wi fuɗɗagol mo hunde nden ko faala kon ko kala ko wawata yottinde e yimɓe ɓen kaɗo diina islam bi sifa amma oɗo sunna nelaɗo bi sifa khasa yo waɗe yo yimɓe ɓen nanu diina kan yoɓe yi'u diina kan yoɓe faamu diina kan si jomɓe muyaniɓe ɓe wuura diina kan kono e diina kan tawo yimɓe ɓen ko ɗum inni ɓe jama'atu tablighi ko fedde yottinayde diina kan e yimɓe ɓen on yaali ko kamɓe tawata yimɓe ɓen ka maɓɓe ko ɗum Muhammad Ilyas fuɗɗori ko ɗum kadi yimɓe makko ɓen jokki joni noon landal ngal ɗo ene si tawi ɓe inni hoore maɓɓe jama'atu tabligh menen komin yottinoɓe diina e yimɓe ɓen si ɓe jooɗike ka cuuɗi ɓe ronki yahude haray nde inde ko on ɗum nafata e maɓɓe ɓe faalago en faamu ma fa'idatul asma inin tafatil e as-sifat si sifa on iwi haray inde nden ala nafoore hande kadi si wi as-salafu salih fedde wuuriɗo ay ko fedde goy si fedde wuuriɗo Cheikhul Samin yewtigoy hunaka farqun kabir wa bawnun shashi'un bayna tariqati salaf wa manhaju salaf wa bayna jama'atin tusamma as-salafiyya laawol salafu salih ngol no ɓe naɓirta noon diina no ɓe faamirta noon diina no ɓe yottinirta noon diina no waaliɗa fedde goo no inni hoore mum menen komin salafiɓe ɓen kadi no waaliɗa hiɓe woɗɗodiri na gootu wona gootu laawol ngol ko ngol waɗɗi jokkugol kono jeyeede e ɓeeɗa hay gooto waɗɗinaali ɗum jooni noon faamama ma jeyeɗa e maɓɓe si wona salafi sa jeyaka e maɓɓe na a salafi awa haray maayiɓe ɓen attoɓe sincude ngal dental ɓen ko ɓe honɗum ɗum si ɓe saakike woɓɓe arti ɓaawo ɓen ko honno wi'ete ɓayo yino saakade no saakade koye saakoto ko waɗi ko manhaju on jonna ɓen wona moɓugol yimɓe ɓen e cuurum wi'a ko manhaju on noon manhaju on no yaaji e di yo wonu e nder hoɗo woto e nder hoggo e nder yimɓe seeɗaɓe ni ko ari fi aduna on fof ko wano noon kadi salafiya on si ɓe wi ko ɓe salafiyankol ko ɓe jokkoɓe athar bakkeji nelaɗo jokkoɓe athar batteji sahaba si ɓen woni yennoɓe ɓe woni huɗoɓe ɓe woni heferɗinoɓe ɓe woni saakoɓe ɓe woni tukkindiroɓe taƴodiroɓe aybindiroɓe ene manhaju salaf on ɗum no jeeya e manhaju on ɗum ɗo jeeyaka e manhaju on si nodditiɗo noon manhaju on jogike ɗum ɗo haray fama fa'idatu hadha al ismi minhu in intafa as-sifa ɗum jeeyaka e sifatu salaf
si neɗɗo dambitiiɗo e salafiya o woni mo juulata jemma hoorata ñalorma janngata qur'an yottinta diina ko qiila wa qaala tun o jokki nde inde e makko honɗum nafata mo hay fus cheikh salim woliɗo konngol yuktabu bima e dahab fama faidatul musammayat in intafata anha sifat unjoɗen ɗum fama faidatul musammayat honnoni nafoore inɗe ɗen in intafata anha si dirti e inɗe ɗen a sifatu sifaji ko inɗe ɗen hanndi ko honnon inɗe ɗen nafatande kadi hay fus ɓe maaki kamɓe salimul idil hilali nahnu muslimun konngol ngol ko gootol enen koye julɓe la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa ala ko goɗɗo ɓurdirta ɗimmo mum sina kulol joomi meɗen biltisami kitabillah ko ɓurirtamo ko jogitagol mo qur'ana o wa sunnati nabiyihi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam e sunna nelaaɗo o famada yanfa'u lla'im su'alun muhimmu nahfadu ɓe maaki famada yanfa'u lla'im ko honɗum nafata neɗɗo taafu wiyete la'im ko honɗum nafata neɗɗo taafu in sammahu abawahu kariman si baba makko in nene makko e baba e makko innimo tedduɗo si nene makko e baba e makko innimo tedduɗo o woni o wuuri taafu ko honɗum karimu on nafata e makko ɗo si ɓe inni kaari abdoul karim tawi o abdoul karim o wujjay abdoul karim o fenay abdoul karim wadday abdoul karim ño'ay abdoul karim jamfoto haray ndeɗo inde e makko ko honɗum nafatam hal hada min sifatil kurama la yanfa'u wa madha yanfa'u lfasid ko honɗum nafata neɗɗo bonɗo in sammahu abawahu salihan si nene makko innimo mouhammad salih o fini tawi o njandi ko o fasid ko honɗum ndeɗo nafatamo e gurdam makko ɗan inde nde si mawɓe goɗɗo innimo kariman o woni la'iman ndeɗo inde nafatamo si mawɓe goɗɗo innimo salihan o woni fasidan ndeɗo inde nafatamo idan almusammayat la fa'idata fiha in intafata anha sifat si sifaji ɗin dirti haray inɗe ɗen ala nafoore e ko innako haray sifaji ɗin yo tabito e neɗɗo on ɓuri mawnude inde ɗen ko tabitata kon sifa on yaha haray ɗum ɗo hino jeeya intibah mo faalano ɗen ardinde lam natti bi jadid ko woni ɗo innama huwa min babi tadkir wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin cheikh bakir abdoullahi abou zeyd ɓe waɗi hilyatu talibil ilm cheikh mouhammad salih ibne uthaymin ɓe sharhi oɗo hilya woni cuɗariji talibajo o ɗiɗo sharhuji ɗiɗi siɗi tumbodiri ko mawɓe sunna ɗiɗo oya windi oya sharhi ko heddi talibaɓen koyeɓe rento yaltugol e konguɗi ɓeɗo sembinorɗi qur'ana e sunna woni la ta'ifiya wala hizbiya fil islam kala talibajo sikkitiɗo yo hotu ka hilyatu talibil ilm ka damal 60 fil khamis wa sittun o ndara ɗon la ta'ifiyata wala hizbiya fil islam o janga matnu o si o gayni o rewto sharhu o si o gayni o landito hoore makko ɗum ɗon e ko fewndi yaasi ko so heɓi jawabu haray o ndikki so heɓali jawabu haray o weemi allah subhanahu wa taala yaltingen e wemere o arkisa en cellal e kisal ka diina makko o sellinana en diina meɗen kan o hisinana en ka o tabintinnan e dow ko wela kon ha o ɗettitan e dow muɗum hala wa huwa anna radin wa huwa ala dhalika qadir sallallahu wa sallam ala nabiyyi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallam ala nabiyyi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallam ala nabiyyi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا والكسل كلا والبي والإبانتال